Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa watangaje kuzava umujyi wa Uvira nyuma y'iminsi 5 ufashe uwo mujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo ryo kuwa mbere ariko yatangaje mu gitondo cyo kuwa kabiri muhuza bikorwa M23 ko Huneye Inanga ivuze ko ibiri mu rwego rwo gusigasira intambwe ziherutse guterwa mu biganiro by'iduha muri Katari hagati y'uwo mutwe na leta ya Kongo Kinshasa. Ati M23 izakura ku bwayo nta wigishije inama ingabo za mu mujyi wa Uvira bijyanye n'ubusabe bw'ubuhuza bwa leta z'ubumwe za Amerika. Gusa ntiyavuze igihe ibyo bizabera. Mbere Nangari yatangaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yashyizweho umukono muri uku kwezi na Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ku buhuza bwa Amerika atareba uwo mutwe. Ntacyo leta ya Kongo yahise itangaza kuri iki cyemezo cya M23. Kinshasa yakomeje gusaba ko M23 iva mu bice byose yafashe ivuga ko ubusugire bw'iki gihugu bugomba kubahirizwa. Ntibisobanutse neza icyateye M23 gufata iki cyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira iri yafashe kuwa gatatu ushize, ariko itangaje binyuma yuko kuwa gatandatu Amerika yamaganye ibikorwa by'u Rwanda muri Burasirazuba bwa Kongo isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo amasezerano yo muri Washington yubahirizwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko ibikorwa by'u Rwanda muri Burasirazuba bwa Kongo ari honyurwa rigaragara ry'amasezerano ya Washington yasinywe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Kinshasa n'inzobere za Loni bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuwuha imyitozo, abasirikare, ibikoresho no kuwuha amategeko. U Rwanda rurabihakana rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Kinshasa na Amerika bakomeje gusaba ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Kigali n'izo raporo za Loni kandi nabo bashinja Kinshasa gukorana n'umutwe w'inyeshyamba ya FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Kinshasa ikabihakana ikavuga ko nta gahunda leta ihari yo gukorana na FDLR, ndetse mu gihe cyashize buriye ko umusirikare wayo uzafatwa akorana n'uwo mutwe azabihanirwa. Umusesenguzi Professor Johnson Stearns yari yabwiye ikinyamakuru cy'Abongereza BBC ko gufata Uvira ko ariko kwagura ubutaka kwa mbere kunini cyane. M23 ikoze kubifasha umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo muri Gashyantare uyu mwaka, nawo waje kwiyongera kuri Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. M23 yafashe mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka n'ubundi. Ko Huneye Inanga yavuze ko M23 yafashe icyemezo ubwayo nk'ingamba yo kubaka icyizere mu rwego rwo guha amahirwe menshi cyane ashoboka gahunda y'amahoro y'Idoha muri Katari ngo igere ku ntego yo gutanga ibisubizo birambye ku ntambara. Yavuze ko mu gihe cyashize ingabo za Kongo n'urugaga rw'imitwe y'abanyekongo ufatanye nawe rwitwa Wazalendo hamwe n'abandi bafatanye nazo bashatse gufatirana ingamba nk'igamije kubaka icyizere bakisubiza ubutaka M23 yari ivuyemo, ndetse bakibasira abaturage bafatwa ko bashyigikiye umutwe. Yasabye ko bahagarariye gahunda y'amahoro bafata ingamba zo kwirinda ko ibyo byakongera kubaho, zirimo nko gucunga neza umujyi wa Uvira, kukuramo abasirikare, kurinda abasivile n'ibikorwa remezo, kugenzura agahenge no kohereza ingabo zifite uruhande zibugamiyeho. FRDC yakana kwibasira abasivile, ndetse mu gihe gishize yashinje M23 ubwicanyi n'irindi hohoterwa ryibasira abasivile no kurenga ku gahenge. M23 irabihakana. Colonel Nanga kandi yashimanye ko M23 itazemerera imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorera mu Burasirazuba bwa Kongo gukoresha uturere twabohowe na M23 nk'ahantu ho gutangira ibikorwa ibyo ari byo byose byahungabanya umubano mwiza w'abaturanyi hagati y'ibihugu byacu byombi. Iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 yagarira kongera ikubura. Nubwo yakoze iki kimenyetso, M23 ivuga ko ikomeje guhura n'ubushotoranyi bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, cyane cyane imitwe y'Abazalendo. Ukomoza ku byabaye mu bihe byashize, uyu mutwe w'inyeshyamba bavuze ko ufite ubwoba ko uku kuvana ingabo muri Uvira kuzakoreshwa mu gufata mu buryo bwa gisirikare uduce twari twarafashwe, ndetse no kwibasira abaturage baregwa kubashyigikira. Mu guhangana n'izo mpungenge, M23 irahamagariye abashyigikiye inzira y'amahoro gushyira uburyo bwihariye bwo kurinda Uvira. Yasabiye cyane ko nta bikorwa bya gisirikare byongera kuhagaragara, kurengera abaturage n'ibikorwa remezo no kugenzura neza ihagarikwa ry'imirwano binyuze mu kohereza ingabo zifite aho zibogamiye. Mu itangazo rya M23 kandi yagarutse ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro irwanya guverinoma ya Kongo Kinshasa cyangwa se Burundi ikomeje gukorera muri Kongo. Uyu mutwe uremeza ko utazemera ko iyi mitwe ikoresha igenzura mu guhungabanya umutekano w'abaturanyi. Umutwe wa M23 wahaye amasezerano Burundi kutazigera na rimwe yemera ko imitwe irwanya ubutegetsi bwabwo ikorera mu Burasirazuba bwa Kongo yifashisha uduce twabohowe nk'ibindiro byo guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Uyu mutwe watanze iryo sezerano biciye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo mu bya politiki Lawrence Kanyuka. Byari imeko kuwa mbere kandi M23 yafashe impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Uwo mutwe ku ruhande rwabo no wasabye ubutegetsi bwa Gitega gukora igikorwa nk'icyo, nabwo bukemera abanyekongo bahatirijwe guhunga ibitero by'ingabo za leta ya Kongo, by'umwihariko mu duce twa Ruvungi, Sange na Katogota gusubira iwabo. Usibye abaturage, M23 yashyikirije Burundi yanashimangiye ko yiteguye gushyikiriza guverinoma y'u Burundi abasirikare bafatiwe ku rugamba, ndetse no gutangaza agahenge ku ruhande rumwe mu rwego rwo gufasha abanyekongo bavuye mu byabo gutabuka mu mahoro no mu cyubahiro. Yunzemo ko utazemera ko hari imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi yifashishije uduce igenzura igahungabanya umutekano w'icyo gihugu. Urundi ivuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwawo irimo Red Tabara na FNL ya General Erozi Nzabamema.
Hanyuma ariko kandi abaturage mu mujyi wa Uvira muri Kivu Amajyepfo ku wa kabiri baramukiye mu myigaragambyo basaba ko ingabo za M23 zitava muri uwo mujyi. Mu mashusho y'uwensekanye kuvugira M23 ashyire ku rubuga rwa X, abaturage benshi bitabiriye imyigaragambyo. Aba bari bitwaje ibyapa banaririmba indirimbo zikuye mu butumwa busaba ko M23 bise abacunguzi cyangwa se waje kubabohora itava muri uriya mujyi wa kabiri muri Kivu Amajyepfo. Abatuye muri Uvira baramukiye mu myigaragambyo nyuma y'uko mu ijoro ryakeye M23 yari yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zayo muri uriya mujyi yari imaze iminsi 5 yigaruriye nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. M23 mu itangazo yasohoye n'umuhuzabikorwa Colonel Nanga yavuze ko kiriya cyemezo ari intambwe yo kubaka icyizere no gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Nanga yavuze ko icyemezo cyo kuva muri Uvira gishingiye ku ntambwe imaze guterwa mu biganiro bya Doha, cyane cyane isinywa ry'amahame shingiro yadoheye ku itariki ya 15 Ugushyingo uyu mwaka turimo. Ntarava muri Kongo ariko mubwire ko Roger Rumbaroza ari umuyobozi w'inyeshyamba muri Kongo yamejwe n'urukiko rw'Ipari ufatanya cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo, akatirwa igifungo cy'imyaka 30. Urubanza rwashimwe n'abaharanira ubutabera mpuzamahanga barufashe nk'intambwe mu kurikirana bagize uruhare mu makimbirane yahitanye za miliyoni muri Kongo Kinshasa. Abashinjacyaha bari basabiye Rumbaro imyaka 37 igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko bitangazwa n'intaramakuru by'Abongereza Reuters. Perezida w'urukiko Mark Semer atangaza iki cyemezo yavuze ko Rumbara hamwe n'icyaha cyo guteka cyangwa se gufasha mu iyicarubozo n'ibyaha bya kinyamaswa, ubwicanyi, gufata ku ngufu nk'iyicarubozo, ubucakara bw'imibonano mpuzabitsina, imirimo y'agahato, ubujura no gusahura. Ibi byaha yahamijwe ngo byakozwe mu gihe cy'igikorwa cya gisirikare kizwi ku izina rya Erasing the Board cyangwa se Facero Taburo cyakozwe muri 2023 mu gihe Burasirazuba bwa Kongo n'imitwe ya Movement for Liberation of the Congo cyangwa se MLC ndetse na for Congolese Democratic Nationals, umutwe wari ushyigikiwe na Uganda uyobowe na Rumbara icyo gihe. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatse umujyanama wihariye mu bikorwa byihariye bireba n'umutekano usanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jeanne Muhoozi Kainerugaba basabye abaturage kuzarangwa n'ituze mu matora yo mu kwezi kwa mbere umwaka utaha ubwo bazaba batora umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru cyari muto cyavuze ko Jeanne Muhoozi Kainerugaba ubwo yaganiraga n'abasirikare bazamuye mu mapeti yavuze ko abaturage basabwa ikintu kimwe gusa, kujya gutora bagahita bataha bakavana akajagari ku biro by'itora. Uyu musirikare mukuru muri Uganda usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni yavuze ko abaturage bagomba kuzatora bagataha kuko kubura amajwi azi neza ko bizakoranwa ubushishozi bwuzuye kandi ko buri mukandida wese azaba afite indorerezi nta mpamvu yo kuba abaturage bazirwa baziritse ku biro by'itora. Mu bikorwa byo kwiyamamaza muri aya matora hagaragara cyane uguhangana ndetse no gushyamirana hagati y'abaturage n'inzego zishinzwe umutekano. Amashusho amwe namwe agaragaza abaturage barwana na polisi cyane cyane abashyigikiye umukandida Robert Kyagulanyi Elias Bobi Wine unagaragara nk'uhanganye bya nyabyo na Perezida Museveni. Jeanne Muhoozi Kainerugaba bavuga ko indorerezi mpuzamahanga n'itangazamakuru bazaba bahari ku buryo ntacyo umuturage azaba amaze ku biro by'itora. Icyakora abanyapolitiki batavugamo na Museveni bahanganye amatora bakunze kumushinja kwiba amajwi mu matora akaba wategetse imyaka 40 bahamya ko ataratorwa na rimwe bayibye amajwi. Umunyapolitiki Kyagulanyi Robert Elias Bobi Wine ntawuzana Jeanne Muhoozi Kainerugaba kuri ingingo y'uko umuturage umaze gutora azajya yita ataha kuko kuri ngo nta tegeko rihari ribuza abaturage guma batoreye bagakurikirana ibarura ry'amajwi. Uyu munyapolitiki yavuze ko abaturage bagomba kuzagarara muri metero nke cyane uvuye ku biro by'itora bagakurikirana uko amajwi abarwa kandi bakaba biteguye kuzamagana ibizava muri aya matora mu gihe hazatangazwa undi watsinze atari we. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jeanne Muhoozi Kainerugaba avuga ko amaze iminsi yumva abantu baribwa kwigomeka no gushaka guhungabanya amatora. Ahangaha yavugaga kuri Kyagulanyi n'abambari be yabasezeranije ko uzagerageza guhungabanya Uganda zarwanywa hakoreshejwe imbaraga igihugu gifite kandi mu buryo bukurikije amategeko hakoreshejwe intwari iremereye bafite kandi ko umuntu azicuza icyatumye ajya muri politike. Uyu muhungu wa Perezida Museveni yibukije ko ingabo abereye umugaba mukuru ziryamiye amajanja kandi zashyira mu mwanya ukwiriye buri wese wazana akajagari mu gihugu yitwaje amatora. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banatwa abanyapolitiki bari mu minisitiri w'abakozi ba leta muri Kenya bwana Geoffrey Ruku na guverineri w'intara y'Embu Madame Cecile Mbarire bongereye umuriro mu itandukana ry'akarere ka Mpunzi Kenya y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba bituma imibare mu matora ya perezida ari imbere ishobora kuzazamo ibihekane. Abo banyapolitiki mu mpera z'icyumweru gishize basabye ko intara zigize Mpunzi Kenya y'Iburengerazuba n'iz'Uburasirazuba zakwihagarara mu kwamamaza no gutanga amajwi ku bakandida bashaka buri ruhande rukagenda ukwarwo bitandukanye n'uko mbere babaga bari kumwe. Umukandida bahundagajeho amajwi agategeka Kenya. Uyu intara za Mpunzi Kenya y'Iburasirazuba zirimo Embu, Meru na Tharaka Nithi zari zimaze zigaragaza kuryamirwa n'izindi ntara za Mpunzi Kenya West zirimo Laikipia, Muranga, Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua na Nakuru. Mu matora yabagaho izi ntara zabaga ziri kumwe zigahitamo zikiyikira bigatuma nazo zigira ijambo rikomeye muri politiki ya Kenya kuko zajyaga inyuma bagafite intwaro kirimbuzi mu matora. Iri hangana ritumye izi ntara zishobora gucikamo ibice mu matora riturutse ku guhangana kwa Vice President uriho Kindiki Kiture ukomoka mu ntara ya Tharaka Nithi muri Mount Kenya y'Iburengerazuba na Rigathi Gachagua yasimbuye kuri uwo mwanya wo mu ntara ya Nyeri muri Mount Kenya y'Iburasirazuba.
aba bagabo bombi bari kurwana bagamije umwe gushyigikira perezida Ruto undi kumurisha manda imwe. Minisitiri Ruko yavuze ko Mount Kenya igomba kwihagarara ikazamura ubukungu bwayo ariyo mpamvu igomba gucikamo ibice uburengerazuba bukaba ukwabwo mu matora ari imbere. Guverineri Mbare nawe yunze mu rya Minisitiri Ruko yavuze ko ariko bimeze guhora bashyigikiye abanyapolitiki ntacyo byamariye abaturage babo, bityo ko bagomba guhagarara ukwabo badashyigikiye umuntu n'umwe mu nyungu z'abaturage. Mount Kenya y'Iburengerazuba bivuga ko yakunze gukoreshwa nk'iturufu umukino warangira ntibabibuke abaturage babo bagahora inyuma. Iki gice kiravuga ko kuba William Ruto yarahaye umwanya wa Vice Perezida Kindiki bisobanuye ko banahagaze ukwabo bashobora kubona umwanya urenze uyu. Ibisobanuye ko mu matora ya 2027 hashobora kuboneka abandi batavugwa muri iki gihe baturuka muri Mount Kenya, nubwo bashinja Rigathi Gachagua kuba ashaka gucamo abantu ibice atanagamije inyungu rusange. Izi ntara mu gihe zakwifatira umwanzuro mu majwi yazo, amakuru avuga ko Perezida William Ruto yategekwa yanze kunze kugira Kindiki Kithure usanzwe ari Vice Perezida we n'ubundi wo baziyamamazanya mu matora, nubwo ishyaka ODM ryari Odinga rivuga ko niba ashaka ko bakorana agomba kuri umwanya wa Vice Perezida, bitaye ibyo ngibyo bakazatanga umukandida.